Maksimilijan Peć, smatram se pravi sušačaninom, iako se nisam rodio na sušalku. Ja sam se rodio u jednoj tvornici municije, jer cijela naša familija se međusobno udavala, ženila i tako dalje. Samo moja majka izgleda se zagledala u prvog oficira stroja torpiljarke T8, koja je čuvala tvornicu municiju Sufit, gdje su išli stvari u Wiener Neustadt, u glavnu tvornicu municije za onaj put austro-ugarsku vojsku. Torpiljarka je jednom pustila dim, Talijani su je otkrili, ali ona je uspjela se spasiti i doći u svoju ratnu luku Pula. Za kaznu mi kažu, i majka mi je pričala, svi su poslani u kopnenu vojsku na Galiciju i nikad se ne zna gdje su ti ljudi stradali, ni pokopani, ni ništa. Tako da ja oca uopće ne poznam. A oni koji su iz torpiljarke bili poslani, to je bila posada koji su bili Česi, Slovaci, Slovenci i Hrvati. Moja majka je bila onda iz jako dobre kuće, puno toga je poznavala, ali je bila ponosna i došla je na Sušak. Ja mislim da sam onda imao negdje 10-12 mjeseci, dakle godinu dana. Datuma ste rođeni? A ja sam rođen 13. siječnja 1914. prije početka Prvog svjetskog rata. I stvari u tome, kad smo došli na Sušak, neko vrijeme smo jako teško živjeli, doista vrlo teško, međutim majka nakon 8 godina što je bila udovica, kad se oženila dobija sam očuha. Nama je ona sinulo. I počeli smo normalno i lijepo živjeti. Jer moj očuh je bio direktor drvne industrije. Jednom sam mu rekao, tata, vi ste direktor, bilo bi dobro da me negdje namjestite. A on je meni rekao, slušaj, da si ti moje dijete, ja bi te odmah namjestio, a ti nisi moje dijete, ja hoću da ti svršiš gimnaziju. Nakon toga obavezno te šalje na univerzu, ako nešto svršiš dobro, ako neću te gurnut da negdje radiš. I tako sam ja već od godine dana kad sam došao bio tu, svršio sam pučku, svršio sam gimnaziju, maturirao i onda sam odredio da bi ja građevinski fakultet, otišao sam gore i nisam svršio u roku od 4 godine, nego u roku od 6 godina sam diplomirao. Diplomirao sam i specijalnost mi je bila vodogradnja, ceste i tuneli. I budući nisam u određenom roku, bilo me strašno sram pred mojim roditeljima, a imao sam u Zagrebu jako mnogo dobrih prijatelja s kojima smo bili i neka familija Jamnicki. Uvijek sam rekao, strašno mi je žao, kod njega sam išao posuđivač kripta, jer on je imao manje ispita od mene, ali je bio 2 godine na univerzi stariji od mene. Njegova majka, jako jedna simpatična gospođa, uvijek mi je rekla, joj, veli, dragi mamco, veli, pa dođite kod nas, veli, u toplu sobu i učiti sve sa našim Julčekom, koji je slab đak, a vi ste odličan. Joj, gospođo, kako sam ja odličan, a izgubit ću godinu dana. I ja velim, upravo me je sram pred očuhom, koji je direktor, ali hrani sebe, hrani mene na univerzi, hrani sestru koja nije imala, i hrani staru majku koja isto nije imala nikakvih penzija. Ja velim, ja najrađe kad bi mogao negdje raditi. I nevjerovatno, oni su imali svog prijatelja, nekog inženjera Sušića. On me je odmah uzeo, bio sam kod njega i interesantno, bio sam namješteno 4 godine, a nakon 2-3 mjeseca što sam bio kod njega, prijavio me na socijalno. Interesantno, kad sam ja diplomirao, imao sam radnu knjižicu sa 4 godine priznatog staža. Došao sam na Sušak,
Došao sam kod onaj put je bio gradonačelnik Šarinić, od Hrvoja Šarinić otac. I sad rekao, evo ja sam diplomirao, tu su Šačanin i to. O, vidi kako ne, pa ti si naš kurir, znam da si ti kurir bio doktora Vlatka Mačeka. Vidi, bez daljnjeg, i on me uzeo u službu. Vidi, šta si radio kod Sušića, si projektirao, a šta sam mogo ja projektirati kao studenti, nesvršeni sve. Ja vidim, kopirao sam nacrte, radio sam u arhivi i sve te, čak sam nožio peći sa drvima i sve to i tako i to. I onda sam ovdje bio na Sušaku, odmah me postavio da na upravi vodovoda, jer negdje pod gradom je bilo sve, i vodovod, i vatrogasci, i plinara, i elektrika, i parkovi, nasadi, groblja, sve bilo pod jednom. I tu sam počeo raditi, nikad nisam služio ni u vojsku, jer sam bio oslobođen do svoje 27. godine, a to sam iskoristio. A kasnije kad sam došao na gradu, šef je bio inženjer Prikril, jako simpatičan čovjek. On je bio diplomirao u Beču, kao svi naši ljudi koji su u Beču i u Pragu išli na tehnički fakultet. Mi je rekao, meni je svega dosta da vodim i vatrogasce, vi ćete preuzeti mjesto vatrogasca. I tako sam ja uz moj posao kao projektant vodio i vatrogasce. Ja sam bio munac, pučkoškolac i sjećam se, bila komedije jer je došao D'Annunzio. Ja sam bio munac, nisam puno razumio. 1919. je bacio najprije most jedan, onda drugi most. A onda sve mostove u Mrtvom kanalu i na Riječini. Ja sam jedanput rekao, nisam znao da ja koji ću s prozora to promatrat, jer dok nismo sagradili ovu kuću, bili smo podstanari u zgradi prve hrvatske gimnazije na Fjumeriji. Ono gdje je sad Energo gore, iz drugog kata sam ja sve to promatrao. I ovo što ću reći, da nikad nisam mislio da ja ko dečkić koji sam sve to promatrao, da ću danas sutra sve te mostove obnavljati i graditi i biti projektant. Osim mosta na Titovom trgu, toga nisam ja projektirao, nego moj kolega Tonković. Ali zato sam, kad sam bio posuđen generalu Koljevcu, iz razloga što u općini svi su bili arhitekti, samo ja sam bio građevinar. Tako da sam sve mostove obnavljao od Crikvenice, ovo ono, taj riječki, pa sve do Trsta. Sve do Trsta. Interesantno, uvijek sam bio na listi gradskog činovnika. Zato i u mirovinu sam išao sa vrlo visokim stažom, svaka čast. Me nisu proganjali, osim odmah 45. kad sam ostao bez posla, jer sam bio kurir doktora Vlatka Mačeka. Međutim, kasnije mogu reći, ja sam se držao reda i bio sam prestrašen i sve, ali cijenili su moj rad, jer sam molio da mi dozvoli da budem i profesor, pa su mi dozvolili da budem i profesor, pa sam bio preko 10 godina sudski vještak, a onda sam se bavio plivanjem. 18 godina, 16-18 godina sam bio vođa puta naših plivača za Švicarsku, Njemačku i to, a to me spasilo što sam bio plivač, ali vrlo loš, ali sam bio u 3 mandata po 3 godine tajnik plivačkog kluba Primorje, a bio sam i tajnik sudačke plivačke sekcije Hrvatske. Ja sam uvijek govorio djeci, ja meni slušate, dečki moji, budite sretni da putujemo po Švicarskoj, po Njemačkoj, sve badava i vidimo svijet.